Dobar dan, moje ime je Jana i danas se nalazimo u Narodnom muzeju na našoj stalnoj postavci i nalazimo se u jednom od dva sefa u kojima je danas izložena naša numizmatička zbirka. Ja sam vam sada dala jedan nagoveštaj o tome šta je to zapravo numizmatika i čime se ona bavi. Nastala od grčke reči numizma, što znači novac, ona se danas bavi proučavanjem starog, novca. Ona ima svoju razvijenu metodologiju, bavi se i proučavanjem fizičkih i hemijskih svojstava materijala, odnosno novca, podrazumeva poznavanje jednog širokog istorijskog konteksta, korišćenje različitih istorijskih, to jest drugačijih istorijskih izvora i također podrazumeva i poznavanje ekonomije u ovom slučaju. Kovanje i štampanje novca u svim periodima pa i danas bili su od velike važnosti za svaku državu. Pa tako i u srednjem veku o kom ćemo mi danas govoriti, a imajući to u vidu, podaci koje dobijamo analizom novčića mogu nam biti dragoceni recimo za tumačenje i stvaranje jedne kompletne slike o nekom vladaru. Sada ćemo pričati o jednom srednjevekovnom novčiću koji je u literaturi poznat kao kronidbeni, a sada ćemo vidjeti i zašto. Naime, reč je o dinaru koji je kovan u čast proglašenja i krunisanja Stefana Dušana za cara 16. aprila 1346. godine. On je napravljen od srebra i možete ga vidjeti i u realnoj veličini. Naime, njegova gramaža je negdje oko 1,5 gram. A nešto više ćemo sada pričati i o ikonografiji, odnosno predstavi koja se na njemu nalazi. Svaki novčić ima dve strane, avers i revers, i na jednoj strani imamo predstavu Hristosa koji sedi na tronu, dok se sa druge strane nalazi predstava cara u svečanoj odeždi koji u desnoj ruci drži skiptar koji je jedan univerzalan znak vlasti. Također vidimo i dva anđela koja caru spuštaju krunu na glavu i također vidimo i jedan kratak natpis koji kaže Stefan car. Ali ako imamo u vidu da u srednjem veku ništa nije slučajno i da sve ima svoje specifično značenje, bit će nam jasno zbog čega se Stefan Dušan opredelio baš za ovakvu scenu. Naime, ovi anđeli predstavljaju božansko poreklo njegove vlasti, opravdavaju njegov postupak proglašenja i krunisanja za cara i pokazuju da je on tu, Božjom milošću. Kako u srednjem veku nismo imali medije kakve postoje danas, novac je bio odličan način da se određene ideje i poruke pošalju širom carstva u ovom slučaju i da se pokažu podanicima. Dakle, novac ne samo što je imao funkciju, odnosno svojstvo kupovno sredstvo, već je isto tako bio i imao i tu ulogu da pošalje različite ideje i poruke širom države. A mi vas pozivamo da dođete u Narodni muzej i pogledate i ostatak naše raznolike i bogate numizmatičke kolekcije. Ja sam Nataša Ilić, restaurator štafeljne slike. Nalazimo se u ateljeu za restauraciju Narodnog muzeja u Beogradu. Reći ću vam nešto o tome šta je najznačajnija istraživačka metoda restauratora. U pitanju je pažljivo posmatranje dela. Restaurator, kako bi mogao da spriječi da slika propadne i da ukloni, sve loše tragove starenja i starih restauracija, mora da otkrije sve detalje iz života slike od trenutka kada je ona naslikana do trenutka kada ona dođe na štafele i u atelje za restauraciju slika. Kako bi otkrio što više tih detalja, restaurator posmatra slike na početku onome što zovemo vidljivi deo spektra. Tako da ja uz pomoć dnevnog svetla, lampi, lupa i mikroskopa dobro pregledam delo i otkrijem koje su to karakteristična oštećenja koja zapravo destabilizuju sve slojeve slike, šta je to što je na njoj prethodno rađeno, šta može da ostane, a šta ja mislim da treba da bude uklonjeno. Ali usput i otkrijem mnogo o samoj tehnologiji slikarskoj samog autora. Autori su često zapravo s ovom tehnologijom doprinosili tome da dela stare, na loš način. I mi pokušavamo zapravo te efekte da zaustavimo. Pored mene na štafelaju se nalazi slika Rastanak momka i devojke Đorđa Krstića, jednog od 3 najznačajnija slikara epohe realizma
naslikana je pre otprilike 140 godina u Minhenu i njoj tek predstoji restauracija. Pre nego što započnem da čistim sliku, znači što je prvi korak u restauraciji, ja sam je detaljno pregledala pod dnevnim svetlom i utvrdila sam u stvari da je slika veoma oštećena i da je ranije bila restaurirana, da je najveći konzervatorski problem zapravo to što je oštećeno samo platno, tako što je probijeno na više mesta i tako su nastala ova krstolika, da kažem, cepanja platna na mnogo mesta duž obe ivice. Ona je slikana na veoma tankom slikarskom platnu, a ove ivice koje ja sada posmatram, ove autorske, mi govore da je Đorđe Krstić u Minhenu kupio već komercijalno preparirano slikarsko platno, jer na ovim ivicama već postoji podloga. Slika je baš zbog ovog oštećenja ušivana i kao podrška je na ovo autorsko platno, na poleđinu zalepljeno još jedno platno. Kasnije u toku restauracije su rekonstruisani i ovo slikarstvo na mestima oštećenja. Slika je lakirana preko tih retuša starih i umeđu vremenu je taj lak veoma požuteo i mi danas ne možemo lepo da čitamo ovo Krstićevo slikarstvo. Pored toga, ja dobijam informacije o ramu, o pečatima, da li je slika ranije putovala, izlagala, koji su stari inventarni brojevi. Ja bih rekla da na ovoj slici nije promenjen ram, da je sam ram autorski, iako je ona u nekom momentu skidana sa rama. Međutim, pored svih ovih informacija, ja kada želim da saznam šta se nalazi ispod površine koju vidim, ja se tada služim činjenicom da svi predmeti, odnosno površine, imaju sposobnost kada su izloženi nekakvom zračenju da takođe reflektuju, emituju ili apsorbuju zračenje. I da na taj način mogu da dobijem informacije o samim materijalima koji mi nisu vidljive golim okom. Tako da, kada želim da vidim šta se zapravo nalazi ispod ovog slikarstva Krstićevog, da li je slikar crtao grafitnom olovkom, ugljem ili četkom i bojom koja u sebi sadrži ugljenik, ja tada izlažem ovu sliku u infracrvenom zračenju i uz pomoć kamere i fotoaparata ja registrujem tu jednu sliku koja je rezultat refleksije, apsorpcije površina, apsorpcije samog materijala kao što su grafit i ugalj i refleksije svih drugih površina da bi dobila jednu crno-belu sliku koja će mi dati informaciju da li je slikar imao nekakav pripremni crtež, koliko se njega dosledno držao u nastavku svog slikarskog postupka i da li je menjao umeđu vremenu svoju prvobitnu umetničku ideju. Kako bih vam to ilustrovala, pokazat ću vam detalj fotografije koju je napravila moja koleginica Sofija Kajtez u infracrvenom delu spektra. Na fotografiji se vidi ovoj crno-beloj pripremni crtež Paje Jovanovića. On je nacrtao ovaj crtež grafitnom olovkom, što je nama omogućilo da u infracrvenom delu spektra to i vidimo. I na ovom detalju, na ovom jevanđelju, je nacrtao grb Nemanjića, a kasnije u toku svog slikarskog postupka je odustao od toga da se taj grb vidi.